Assalamu alaikum. Haray mi wuri on fop lalandi style e jam ala taw haray do jam. On nani communiqué mo be wadi on. On nani communiqué ko Muktar Kaba wadi on. Inde président so lagine on. Jonnon ko honnu be mape. Ko honnu be hulinini parce que en fo meden iden andi ibe yide video ji yewtireji din ko wonden ko hollude jama on. Haray non kono mi mari ko beitata jama lagino. Haray non mede mari do taw video o mi hollata on do premier partie mi arta e modon. Haray non dare moja no aron adero don kadi e o alwal education hop fino wawiren continuer littu mede on e do jammo ere gentito de alwal education. Assalamu alaikum. Haray mi wuri ke on fop lalandi style e jam alla taw haray do jam musibe haray ko welo mola nango woni ko heɓuɗen info meɗen. Haray si tawi ko Amerique wonda ida fala jangude, ida fala e ɓiɓɓe maɗa hunjo alquran, ida fala e ɓiɓɓe maɗa on janne hadis, ma hara ɓiɓɓe maɗa on koye lycée ma collège o woni ida fala e waɗane révision anglais, français, maths maɗum chimie, physique. Haray himo contact mo doit contacte alluwal education hop wawa mo wallitade. Si tawi ko an ɓe neneɓe aru e ndi leydi tawi a wata wolde anglais, a wata wolde français, haray ɗa wawi contactude alluwal education hop ɓe wawa ma wallitade. Si tawi a fala hunjade Qur'an ɗa wawi contactude alluwal education hop wawatama wallitade ɗum noon. Si tawi a fala jangude hadis maɗa fala wadde tafsir maɗa fala naɓude defte gon ton a wawi contactude alluwal education hop ko compagnie molanaɗo international wonirɓe Saudi, Turquie, Maroc e États-Unis on. Donc haray wakkilo ɗe en fo meɗen ɗe gandi jangugol jannugol ɓiɓɓe meɗen ɓe ina moƴƴi. Chaque 6 mois ɓe jonna reportage andon ko fewndi ɗon ɗon ma andon ko ɓiɓɓe moɗon ɓe fewndi ɗon ɓe jannayɓe kadi ɓe wawi kadi hollude on kadi ko applique ton ko tawata si tawi ɓiɓɓe moɗon ɓe yeehi ɓe partage nayo hay écran ji ɗin yiyo no ɓe jangirta noon. Si ɓe yahali kadi on wumpitoto andon ɓiɓɓe moɗon iwi dow ka suudu kono hewtiyali ka école. Haray contacté education hop ɓe wawa on wallitade denen toɓɓere ɗon. Haray noon no woni spécialiste ko international kadi ko moko baɓe kadi jannayɓe kadi wonɓe Arabie Saoudi, compagnie international molanaɗo, wonɓe Maroc, wonɓe Turquie, ɓeɗo fop ɓe woni disponible fi jannugol ɗon. A hunjoto Qur'an si tawi ɗa fala hunjade Qur'an e dow jammo ere yo Allah newnan en kadi faalaɓe ɓen kadi hara ɓe amali contactugol education hop e ɗi numéro ji ɓe wawa jannude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. Par ce que buyi hande no mari nden ande ka leyɗe janane ɓe mari ɓiɓɓe yo kono ɓe faalaɓe jango alquran kono tan ala ɓe wawi jangude hay en ligne. Hande piiji ɗin fop hande no woni facile wata en sattina hoore men immoɗen daroɗen fino wawiren jannude ɓiɓɓe meɗen min ka dina l'islam ma yo ɓe wawa révisude fino ɓe feƴƴiraka école ji. Allah newnan en yo éducation yo alluwal éducation hop yo wallito jama on vraiment parce que compagnie molanaɗo ni vraiment son vérifie suite maɓɓe on yiya andon puissance maɓɓe on konto hatti mekkitay suite maɓɓe on ka dow vidéo ɗo e ka commentaire ji. Merci beaucoup, à très bientôt. Joni non arten e live meɗen on en ɓangini ɗo yewtere en fo meɗen ɗe duwande yewtude fi muɗum par ce que hande kadi en yi la peur à changer le camp. En yi ɓeɗo ɓe décidi kamɓe ko feƴƴi kon jannali ɓe jannataɓe ɓe famali ko feƴƴi kon ɓe yaaɓi ka leydi ɓe faala no hande kadi dowlude jama on ɓe holla yo jama on hulɓe kamɓe ɓay na giggol ɓe ɗaɓɓi na teddungal na respectere ɓe ɗaɓɓi kamɓe ɓe faala yo jama on huluɓe ɓe faala tigi tigi on yo jama on wuluɓe wata goto okkuɓe teddungal. Haray non holoɗe hoɗuɗon ɓaynaɓe Allah naɓe annabi wonaɓe malaika wata goto huluɓe wata goto ƴeñƴoɓe. Si Allahu lanno jaɓi jippiro ngon jogitoɗen ko kadi jusqu'au bout on yiɗo communiqué mo ɓe waɗani on armé guiné on par ce que joni hande kadi armé on fo lanama frustrede hande kadi ɓe décida on ɓe nanga armé mo ɓe faala ɓe wuwa jonno ɗon andi kono ɓurta metude ko jama on ko sa yetike ɓe famata armé guiné on kadi yoɓe andu kadi yoɓe andu pour mettre un terme définitif Amamadi Doumbouya kaka juuɗe maɓɓe on watta ɓe hulu ɗum watta ɓe ƴeñƴu ɗum yoɓe immo ɓe ƴetta responsabilité ji maɓɓe dès maintenant par ce que en fof meɗen en andi goy fi Mamadi Doumbouya ko gayno ɗum
o mo mari nawnare cancer condamné jonno sen imma ki dari de dattire konno wawi hetri leydi meɗen ndi woton accudu yimɓe seeɗa ɓeni tun e ndi leydi ɓe bonna avenir leydi ɓe bonna avenir ɓiɓɓe meɗen ɓe communiqué maɓɓe ko ɓe wi kon ka communiqué maɓɓe par ce que min mi jangi communiqué maɓɓe mi faami hande kadi ɓay tum meɗe andi ɓe sutila meɗe andi ɓe darde ɗum no na on probléme no na ko ɓe dartalanko kabiroji maɓɓe woni ɓe heɓata toɓɓe ɗum non ko waɗi hande kadi mi desiri mi zoomay tum mi yata o dela par ce que joni ɓe anda stratégie ji buyno ton no ɓe heɓɓindano o communiqué yaltinaka si tawi na saabu ko komi woni ko yaltude mi wola mina armée on itte Mamadi Doumbouya joni noon kamɓe si tawi o sikki ko Mouctar Kaba woni giɗo makko on kono wawata mo ɓattinde kono wawata mo c'est à dire surrude kanko e kilo e Bala Samora imo toñude imo trompude hoore makko kanko tigiri Mamadi Doumbouya par ce que ɓeɗo taw ko ɓeɗo on taw ennemi premier ennemi makko ɓe joni hare ko ɗum o yi à partir de pont 8 novembre maɗo à partir de pont Madina o nawrede kalumo dow toon ɓe décidi kamɓe militaire wonɗo e kan c'est à dire kan joni par exemple si tawi ko koya ma si tawi ko kan si tawi ko kala e nder kanji ɗin Conakry leyga o ka ko kanji militaire ji ɗuma naji sama kala a wata ɗo yude à l'intérieur du pays ara naata kalum a militaire jo hara ɓe anda fi maɗa ko on ordre ɓe on joƴƴinde ɗo hande kadi ɓe décidana noon hande kadi kala ko ɓe faala ko ɗum noon ɓe waɗata hara immoɗen ƴetten responsabilité ji meɗen pour mettre un terme définitive à Mamadi Doumbouya hooloɗe hoɗɗo ɗon fi Mamadi Doumbouya billahi ko gayno ko huluɓe ni ɓe yoolaki hoore maɓɓe hay ɓe hoolaki hoore maɓɓe sina ɗum ɓe arata ɗo ɓe nanga jama ɓe nanga nene yimɓe ɓe nanga baba yimɓe ɓe nanga ɓiɓɓe yimɓe ɓe jooɗo ɗo kadi ɓe waɗa communiqué ji fenade ɓe ko yimɓe duwaɓe fittede fi muɗum ni ɓe ko doole ɓe hollete ɓe ko duwaɓe dartede fi muɗum ni ɓe woton hiruɓe ni acciroɓe ni mi tori ko mi jeeji on armé guinéen eɗon andi goy ko yewteten kon ka privé ji meɗen iɗe gandidiri goy immoɗe ƴetton responsabilité ji moɗon ni min jonnata on hay e mbuuɗu min jonnata goto armé kala militaire je ɗo contact ɗo hande wonno ka opposition fi mbuuɗi hay goto jonnata on ɗo hay 1 franc par ce que fi on nu so nde défendali si tawi kon armé républicain nafa nu konno joɗanta ɗon accon yimɓe ɓen no warede no kidnappede ko on armé républicain kono doit imma défenda leydi ndi défenda ɓiɓɓe leydi intérêt leydi kono doit immade fi muɗum woton jooɗo ɗo tawata ko ma jonne ɗon mbuuɗi hara on watta golle immoɗe ƴetta on responsabilité he yanoygol Mouctar Kaba e Bala Samora e Mamadi Doumbouya ɗum ko ñallal ɗum ko ɗum hay ƴettata ñallal ɗum ko sayi seeɗanina o yawa sorto nango hoore bodini kilo yaltino ɓe fof maɓɓe o innaka ko yon waruɓe ma yon ɗumanɓe nangue ɓe heñon ɓe juuɗe ɓe ara ɓe réponde yesso aduna Allah fof haray ko ɗum o yi au passage ɗo jemma ɗo ko ɓe won kon feƴƴude nangueɓe un par un wata goto noon huuli ko minen ko o information ɗo partagé mo maximum par ce que mbiɗa andi ɓe ndaarayi ɓe jentiti mi tori ko mi jeeji on armé guinéen armé républicain armé patriote prenez votre responsabilité et allez à Kaloum et faites sortir Mamadi Doumbouya au palais présidentiel ko ɗum noon rôle moɗon wata on jooɗo noon si kon hara min wonda e moɗon armé Guinée minen mi wonda e wonɓe frustré wonɓe ɓen c'est à dire hara ko yimɓe waroɓe ɓe yimɓe ɓen kidnappé ɓe wono Mohamed Sangaré Aigle Noir e Talbot ɓen noon e mi ala haalde fiɓe noon par ce que ɓen noon taw ɓen ko nangueteɓe ɗon ko ɓe waɗi ko fulke mangue e Habib Maran e Nene Ousseyn fof mono ko nangueteɓe heññeɓe juuɗe e kala ko ɓe on wadde ɗi sadakaji ha jama jula fi préserve ko pouvoir Mamadi Doumbouya ɓen kadi ko nangueteɓe wata ɓe sikku noon lanni lawade hay e hunde lanna lawade ka leydi meɗen haray noon par ce que indele maɓɓe nayi hay miɗe jogitiɗe ɗo ɓe fof maɓɓe kadi ɗo gandi hay FNDC waɗi ɓatakuru yewtugol maɓɓe no yo ɓatakuru ko ɓe wi ɓe yalti ɓe yonni indele maɓɓe ɗen goto goto wonɓe ɓen saabu yo yimɓe ɓen nangue yo yimɓe ɓen mutina ka leydi meɗen ɓay na terroriste woni arde ka leydi meɗen wona rebelle woni arde nata ka leydi ko kamɓe on terror ko ɓe kamɓe on yimɓe bonnaɓe yimɓe bomɓe yimɓe ɓe hooletake yimɓe ɓe numɗa ko ma nangue ɓe ko ma c'est à dire hollemɓe koyne woni hombo ƴette responsabilité ji meɗen ni dès maintenant pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya so on sikki noon ko min on wolande ɗo ko sama kala on jooɗi kede on faminani hoore moɗon ɗo ɓe ɗayna on fino ɓe on ɗaynirde ni ɓe ɗaynude on par ce que hiɗon andi ɓe fenani on ka référendum ala ko ɓe fenali ɓe inni si tawi o référendum laatike constitution oui o woni en vigueur hay si ɓiɗɗo maɗa on sa nadalimo école saria arante hande kombo ɗo salato nadde ɓiɗɗo muɗum saria aranamo hande kombo ɗo ronkata nadde ɓiɗɗo muɗum alquran saria aranamo ɓe mapodi hoore maɓɓe ɓe ala mbuuɗi ɓe bonni mbuuɗi leydi fof immoɗen enen kadi anden ko faale ɗen jamala guine mi tori ko mi jeeji on
ko bandeji ni immoɗen daroɗen dadi ton finoytiren leydi meɗen ndi à très bientôt fode ya image siɓe faala ɓe waɗa communiqué ha wonto tigi de siɓe faala ɓe hawtinira nano e ñaamo kono ande hunde wotere ɓe iway soit ɓe yaltira ka dambugal janal ma ɓe yaltira ka fenêtre ma ɓe yaltira dow kono ɓe yaltay ka palais ton goto luttata qui va rester éternellement au pouvoir personne ɓe fof maɓɓe ɓe wuruya ɓe ruyiray kadi wa hendu karay ko non merci beaucoup mes chers compatriotes parce que mi ɗandi duwaji moɗon no hewtude iɗon wakkili ka partage iɗon wakkili ka gundo e ka kene aray ko wakkilagol kadi ha ñande Allah walli en